lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan iti nagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Nangruna kadagiti estudyante adumdumngeg ita. Saan kami met nga iso ti baknang, nga makunak nga adamet mabalin ti pamilyami. Daytoy kat gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkel mi, babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siak ti buridek kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ka ni mami, gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmat, gapo ta talaga nga ititad damat amin amasapul ko. Itad da amin akid dawek, nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nalabihan ka ba? Denver Barang. Nay, nakamot gayam, antinena. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight at sungan. Way ko kuma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manan anailak. Apay nga itakala nga agawid, ada alam mo ti rabi iya. Naimasan mi ngamin din nagjajaming kadagiti barkanak, anti. Diyak mo din naputan ti oras. Susapaw, nabartag ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay, unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnad karabrabe eh. Uray kumama no saan ka ang nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Ang rumba nga pagbut nga kandi. Ngamin, awan magbasol ko. Amuyo mo ito, nasingpada kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayong ka maturog. Ada pa'y klase minton bigat. Okay, nanti. Mala, umunag ka, tailak konti kay. Okay, nanti. Sige ka rod. Good night. Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh? Nakaturog ako ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tanto ay ayatan. Unay ka matang Denver. Di mo't nagkari ka adi kan uminom iti ara. Wala, jakbat nga rod malapdan ti bagay. So sorry ka din, my love. Nakaawit ka din. Saan ba nga ron? At kita dito higit ti kalsada. Agur-uray akit ipaglugahan ang agawin. Ay na, madala man sarabi Huwag nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw dita aging kaadyak sumangpot. Urayan nak nga urayan. Umayak dita ayan mo itamot laang. Sige. Orayan ka, my love. Katag agyaman ak, ha? Agananad ka. Oy, Denver, bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Ne. Apay nga dakat dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't nga tikas tamarang? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, ngumanda ka dito eh. Ni Roxanne, sa dino tayo na? Nasapa rin muar. Inlutuan na kapay nga ron iti pamigat masakbay apim manaw. Kasta ka di.
Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijenobiam. Agasem man, ta sinukon nakapaygayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga ro tinaginumana. Tanda ni Jack mo tanayawit ti bagay. Maglangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkuna ngamin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam ka bailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kaya't ka pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrek ita. Saan mana? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumrat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti Apo, nasaya at kami matlat na anak ko. Kagap-gap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaon mo ti agadal, wan. Tapno at damat agas di banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. At the educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak larot kini manang mo at China, na itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Kat agyaman hak, ha? Ay na. Nagmayatan. Nagganastrik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagkana sa napiyag, George. Kasanuay din ba? Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rodan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin ikatan ko iti pang inhale, exhale ta. Ay sus! San amabalin adita makahit-hit buga ita bro? Kasapulan ti bagita na ita. Awan nga ron, iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita itigatan ta. Dating gawi bro. Magtakaw ta man. Kawan na. Anyapay ngay. Awan mo ting sa bala pamuspusan. Sa dino ngay. Adda ka din target mo. Adda nga. Nabayag ang pinalpalihin ko tayo balay. Sigurado. Ado ti maala tayo dyan ito nga ilako ta. Ang kay warakit ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din na. Tani. Biro kan man ti bagik ti say-say o. Unay kamatan, Denver. Saan kami matngagkurkurang amang mangted iti allowance mo? Numapay nga'y apati panagtakaw kat nasursurong matan. Sorry, Mami. Ikaring, saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y nga inaramid mo. Mami. Ikikanda kamat ngamin iti kwartam. Ang apay amasapul nga aramidam ti kastoy. Yan saan daktid din, Mami. Itikas na. Makaruwara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, Mami. As-asikasuanan ni manang mo ay Gina ti darum kontrakan ka. Iso na laang tadyak mo. Numanugot ang makiareglo ti tinakawan niyo. Kahit naman siguro, Mami. Kamin, awan mo't naalami iya balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yung lata at akawan jay tao. Iso ang mabalinda kayo lata nga idarom. Pangasi, Mami. Aramitin niyo kung Mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, Mami. Daddy. Tay ko'y boy! Huston, Marshal!
Di mo kumamad palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Dilak pakibiyangan ditoy. No di mo kaya't asikat ibugbugak, Lucy. Marshall. Dahil tirumpanggan ko na. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad adal. Yung sanbat gayam, tanabayagan, nagdrop. Kanya, puno ka diti bagbaga ti amam, Denver. Mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka dagiti ipaw-paw itming alawas mo. Ha? Nani? Ulbod ka namin takal! Marshall, huston. Kunam nga agad-adal ka. Nga mo sanbat gayam. Tatay tagbis-biso traramidam. Masasaya at langan na pilayan ka. Tapno di ka makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti narigligat mi. Amang papaeskwela ken ka. Tagtagad din agbalbalog tinararamid mo. Iso apilayan ka na iman. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Dani, gusto Dani. Ika, sana na maulit. Promise. Daitan tibagbagakan ka, Denver. Iyalang-alang mo mat ngamin dagiti ibagbagak itikan ka. Anya nga ita, si kamot lang ang tinakakaasi. Diyak na maaramid kayo ni dati ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama maragsakan iti kastang inararamid mo. Roxanne. Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Amumit no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangan. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsi na tapay laang Denver. Anya? Roxanne. Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam ko mamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamot aramidan di kastoy kanyak. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaniw ka. Ket maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak lagi di ka ba ilan na mabukaw kay tibiyag ko? Lukas tangarod. Panaknakam kanyak dayta. Ha? Makisinubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw ka. Awanan. Talaga siya ako'y makontak ni Roxanne. Mawatag na kiti. Labi akas siya tinagbalin pa desisyon na. Anya ngay arot. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kastoy nagtungpalan ti relasyon di. Basol ko ti amin. Uy. Basol ko. Kasano agpaitan. No gawin na ka. Sigurado abugbugan nakmanin ni Dani. Lumakita na. Sa dinupaitan ti papanak. Sa tinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y makaungat ni daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan ko matikas to'y mapaspasam ah. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumot ngamin nagpampanunot. Diyak nga ruda na mo taramidag, Manang. Sorry. Mala, gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga ruda. Adalitan. Nalpasan ti amin. Tirumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Anong samtiungat ni daddy kan ka? Among matan no kasano ti kina-istrikto na.
Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti unget na, sakbay anagaramid ka iti saan arumbang. Ti rumbang kan kagat mapilay. Iti kastra, di kan makapagna. Mangibabayin ka! Gusto na itan, Marshal. Pangaasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysaya at lang na pilayak. Tapno sana na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha? Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami! Ha? Denver! 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 Pagiling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, manang. Napigsa akon. Sigurado ka? Wen, Nasayat mat nga ron. Sigun iti doktor mo, mabalin mo ka ng tirumar inton bigat. gusto mata. Makasikur namin dito ospital. Kaslakar-karok agsakit no dak dito eh. Ti kunam kit di, makabulbulakbul ka manan. Saan matmanang? Urayan tabiit ni mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni dati ngay. Kaslasan mo't ngayon imay dito ospital. Saan? Kaputa makumikom ka nagiti mula na iti garden. Kung naglakit din namatay akon, iti kinapkabil lang ni dati. Nang ron ay dinakita ka natalimu daw ni mami. Nakita mo ti bunga ti kinatangkan ti ulom? Agnakam kamat siguro itan Denver. Mawatak matgid din ni daddy ah. No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanan mo balin ko. Anya ngay nga rod, ket nagbasulak man. Di mo gurguraan ni daddy. Nagbasol ka. Iso nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng daytaken ka. Ito tanaimbagkan. Agpili ka. Ag-eskwela ka, wano supplyan ka laangan tagmula ka itinateng. Aggardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag ti may sa agardinero. Masadot ako nag-eskwela, daddy. Ipadas ko lang ang tag-garden. Adakin ka tayo, Denver. Nasayad mo gini. Tapno mapadasam at agrigat. Sana tayo talang aggasgastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro, DJ Ili. Tapno marugyan mo ten at alusan ti pagmulam. Siya kung timakam mo agumatang kadagiti ka sa pula mi jay. uwan, daddy. Kita man no makaanos ka. Aramidak amin akabalak. Tapno masursurok tag-garden. Wala. Tangay di mo matkayat tag-eskwela. Aggarden ka nga ron. Sumurumanan din kinaka. Las kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisukak mo na nitidrang. Bayat tayo tayo. Tanalamis di danong akargana. Anong sakan? Yung ti makaramid ak mananit sa narumbang. Antyakon kaya tasubyan dagiti bisyo ka. Isong ano sa kunti agoper itinalamis at anong... Denver! Agi na nakapayan ako. Umay ka, taday nala ka merienda. Aglinong ka pa itani, kasta unay apudot na. Huwag nga ron, mami. Nagsakit ti darang tiinit. Imbagmanta na kaumay kayo. Kanya nga iti inalam ang merienda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Adto eh. Adda pa'y lining takamot eh. Kan nagluto ak mutla ang iti dikat.
Anak, ag merienda ka pa'y. Uwan man. Apag iso, mabisina ko, mami. Ag may sa kamot, anak ko. Sa dino nga iti ayan ni Berto, kunak man no'y may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinuang na. Agsublimot lang inton madamdama. Kasta ka di ay na, nagdakulan tikimot to nga manak ko. Hindi kay samot ten mangmangahan gapo iti katatrabaho mo. Saan man, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimutunga. Nagrigagayan dag garden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumatadim ngagkakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamot akas to'y tinamay anti amayo kan ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak nga rod ti kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Adadag iti gundaway. Akas lakayat konti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko may pakita kan ko na nagbalbaliw akon. Ipakita kin ko na. Nagsalsalo kagak para iti masakbayan mi adwa. Kat patsek. Adumtang to ti panawan nga agsinublian kami kan ni Roxanne. Papagayam, padaanan inton bigat ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Manuhal daw na kastoy ti panawen. Dinirityo na matan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lahar. Nabagyo matan nagitimula mi anatang. Imbag no dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano adandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog kan gastos mi. Iti tanda ni upat abula na panaggarden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Ko, daddy. Nariknamat siguro ang tiriga ta garden. Tanda ni di pa na isubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo madagiti mulayo. Ulitag pa maminsan, daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong itong tag-eskwela. Adagan ka tayo, Denver. Desisyon mo tayo. Wan, daddy, kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno.
Atakin ka na ita kunakmanan, Denver. O talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige balubusan ka. Kasi tisigod, itad ko lang dagiti masapol mo. Supplyan ka, aging ka makaapit ka. Agyang anak, Daddy. Adda ni Daddy ti salas. Adda ka bisita na. Mayat mat istoryahan da. Ay, sigurado. Ibidbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way bayaklatan. Anya ngay nga ron. Katsyak lang at piman ti saan anak adal kada kami ngagkakapsat. Professional da aming. Siyak lang da undergraduate. May sak lang piman agardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair lang manantiriknak. Lumangag ko dagiti ibagpagana. Tinasayat, rumuwarak man. Mapanak man kit di tayo ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At dating marka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Aumpay kitin palasang umasidag kanya. Gapitik kinalampong ko. Diyak ngaminan masangot agpapukis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lang tama, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dino tinakakita, bro? Itisigot at agos na Iso na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Agda ngamin nakita ka katwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Anya? Un, bro. Madlaw anasigid tayo titong galmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita ka katwa na. Agkibkibin ta pa yung aron, bro. Anya? Sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro? Un, bro. Sigurado ak. 100%. Awan mo't gaya man rason. Tap nagpursigiyak pa iti biyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawan, Denver? Nakiasawa mo't gaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae ngayon ay ayat ko. Ading ko, ubing ka pa imat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang nga ramidam ita, kat igaad mo kat diti ang trabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim di mo kumamanan sublian dagiti bisyon. Awan ro magapagdanagan nyo kanya, manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarik adya kong sublianan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawon ti panarabay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupo-upay, Talaga kasta ti biyag. Amok nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasanuak pahitan, mami. Kasanuak pahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngayon ay ayat ko iti kastaonay. Sana gaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit di Aramidom day taakarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiham. Mami. Amo, manak ko. Saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadag iti kakabsat mo. Pasensya kayo, mami. Gam talaga di akong maiulot ag-eskwela. Agar di naklatan.
isumat lang nga trabaho. Dakdakal pa kititibiro ki Jay, nang rona no nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga giskwela. Ano sam nga rod ati ag trabaho ijay garden? Wan, mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak ngagtrabaho. Barang na makalipat ak tumatlaan. Pati ka kasta anak ko. Normal lang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti pan nakaamnom anak ki asawa gaya man ni Roxanne. Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas gaya man ti balay nga ipatpatakder mo, ading ko. Wala nga malang. Kasi ti Diyos, basit lang na panagsalukag, malpasen. Una, sana bale, mabiitan day ta. Konting kembot na lang, ading ko. Wala nga ron malang. Sapay ko ma, tamatsambaan man na nang umina tinatang inton pa nag-aapit. Hindi kasta, tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador, aging gamalpas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawan ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wan nga rod Sapay ka mga rod. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawan mana. Iti kasta, saan manin amasayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akas ta ading ko. Ket baragsa ka nak. Ngamin, makitkitak ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran, ligiti karik. Banag apakaragsakan mi unay. Nang runa ka damami kan dadi. Malaksid nga inigyamon na gitibisyong. Umas asenso ka pa yan. Adanlogan mo. Ken adda pa'y balay mo. Dahil tagad ka pumadlahan ka na kayo manan. Gapo ka dagiti pamagbagayo kanya. Ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No diti mismo abagim matlaan. Makunak nga stable kan. Iso amabalin mo ti mga sawa, Denver. Madanon tulad taday tama na. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne? Iso ka di pa'y lang tipit-pitik ti puso? Di manang mat. Mabaling ka di. Di tan pagsaritaan tayo tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka man. Kumusta? Okay lang, bro. Si Kakay. Kumusta ka matay? Umay na mamapasyaran dito dagos ko, bro. Sana day talag pagpabak ng aramidam dita. Ha? Wala nga rod. Pasensya ka na. Diyak matan makadagdagas di tayan mo. At nakasingsing ko magkasarin ton Domingo, bro. Ang mga kaya mo tamapanta. Iti kasta, makapasyar ka man. Sana puro trabaho, bro. Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anya nga mo. Ang mga mabirukan mo ni Jai, di kong kunada adawan mo. Ha? Siga talaga, Frank. Mapantan tungaro na, bro. Wen, mapanta ko naklangaro din. Okay, urahin ka tungaro din dito. Tagasinaktan dito dagos ko, bro. Urahin kang urahin na. Wen! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, baw. Ha? Sa dino, bro? Hintaman mang biro kiti siya. Itay pa ngamin nga agsiksikal ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanyak. Saanin? Mapangkalapta na siksiga. Sige, karon. Panawang ka pa nga ro dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagos. Urahin ako, eh. Wen, wen, partakam nga ron. Uy, mapala ko. Ay. Nagloko na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikin na itay. Kanya nga ita. Agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O tanang pitik itilapayag ko. Aguray ka. Ni Roxanne laang ti mga aramid itikas di kanya ka. Wen,
Isuti ka na nga aramidan na kanyak. Isuti ka na nga aramidan na kanyak iti. Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting place me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Nabda ni Roxanne itat ito'y. Ay, nervyosak na tan. Kasla, mabuti nga ang talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga kitimad na luklukwan lang ni Frank. Ang mga nung nagsubli, kitisuti ng pitik itilapayag ko. Ay, makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin mat gayam ni Frank ti lalaki. Wen nga ron, nairon ranamot lagit din. Wen nga rod, ah? Kat, kumusta ka maten? Taga-ano ngay mat nila kayo mo? Ah? Ay, kuha. Taga-benggit mat laang. Siga ngay. Ay, kwa. Kinapod mo na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y pusok. Denver. Pod mo ti bagbagak, Roxanne. Sika tinagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagamo. No apay nagporsigiyak iti biag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko tinagtrabaho. Kat sika hamat lang ti rason. No apay naragpat ko amin na paligik iti biag. Denver. Tiyam mo kiti, kat agsinobyan tabay. Ngandak sanggasat na nakiasawa ka magayaman. Denver. Ha? Agsangsangit ka. Ha? Ay, ko. Saan, Denver? Apay ko mga agsangit na. Maragsakan na kit di, ah. Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwam. Masenso ka pa yan. Roxanne, umay ka magdiit. Ha? Agawaam, taday baga. Walanti, umayakon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. Ta i-type ko. Oh, adtoy. Naita ti number ko. Agyamanak. Sige ha, panawan kan dito eh. Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Urayag ti text mo, Roxanne. Auntie Nena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Uwan, auntie. Sa dinungayan tinapanan na. Ay, naghawidan na Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya. Ha? Awan pa'y mat-asawa ni Roxanne, Barok? Sigurado ka, auntie? Uwan, balasang pa'y ti kaanakak. Siyak mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isu na laeng ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may salaang alalaki ti inayat na. Isu na laeng ta pinaluspusan damat. Nagawol ka no ngamin idi tinobyo na. Isu ang nagsina na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlaangan ti kasjay. Yung ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Auntie Nena. Hanggang kuna namat adum tento kano ti aldaw, nagkita dan tumet laang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputag nga ayan ayat da.
Kasta ti kunana. Wen, Barok. Nay, apay nga glua ka batain? Nada ka di madi anay baghak? Ako, awanan di. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, antinena. Denver, Roxanne, awan ti sabali kay baga. Nuditi panang kablaw ko kada kayo itinaragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok met a pinagbagaan yon ti bagbag iyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno, akanayon ko nga ibita dagiti kakamsat mo. Pagapot na professional daan. Idintotas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Triknak. Hindi kinabkabil ka. Masakit. Triknak. Makit-kita ka nga grig-grigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan ide ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang kaditag trabaho. Diyan makaturturog, iti rapi anak ko. Gabo iti kapapanunot kenga. Makon konsensya. Amo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputa kayat ko nga gnagam nga. Gayat ko tumakder ka, babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin tagiday. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama, iti anak na. Kat sakbay, amaladaw ti amin. Kat ko dumawat iti pamakawan. Kapo ka tagiday, kay nararabig ko kayong kahanak. Sorry, Denver, anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan dagiti tao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas kadagiti kakapsan mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay. Apay, Denver. Malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta. Imbagbaga na nga niya, lakay. Ti ko na. Aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa. Apan ang patrabaho na kanyak idi ti garden. Siguro, no sana kasi tinarami na kanyak idi. Ang mga nudyak mo't naragpatikas to yakas sa saad ko itay ti biyak. No di nak pinugbog, kan di nak pinagtrabaho di garden idi. Ang mga nung tuloy ko lahat tinag-adik. Kat awa na pulos na turong tibiyag ko. Nang roon na hindi sininahanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanan. Kat adda makagapuno apay ang mapaspasamak. Oray sana ka nakalpas iti korsok. Mako na ka nagbaligak latamat iti biyag. Nang roon na, kat sikat tinaasawa. Sika at talaga. Panag ko na kat napasamak amin dagitoy.
Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti dalan ta. Wan nga ron, ba nagapakaragsa ako na Temo ka talaga idi, kat nakiasawa kan. Imbaglangan, ta nakaistoryak idi ng tinena, kat naibaga na balasang gabay. So adya ako nagpangadwa anang biro kenga. Ket ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin, noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kanipat patag ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver. Ita Miss F, adan dua nga anak mi ni Roxanne. Uray sa anak-anak adal, winuma ko na a professional akas kadagiti kakabsat ko, napintas latta met tibiyag mi asa nga pamilya. Saan kami met nga agkurkurang, nang runa kadagiti inaldaw a kasapulan ti maysa a pagtaengan. Maitad kumat amin ti kasapulan ti pamilyak. Iso na laeng tamadama alumablaban ita ti amami iti sakit na a prostate cancer. Kanayon nga agkid daw kanyak iti pamakawan, ngam kinunak ajak pulos nagimula iti sakit tinakam kenkwana. Pagyamanak pay kit dita inaramid na tikas tiyay kanyak, nga iso tinagbalin akarit kanyak tapno agbaligi ak iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Numaminsan ti panagbaligi iti biyag ket maalam at laeng daytoy iti makuna a diskarte ken panagsalukag. Oray di adal ka no di mo matam mo ti dumiskarte saket sadot kapay awan met laeng serbina. Oray no awan met nalpas mo no nadiskarte ken nagaget ka agbaligi ka. Angem na saysaya at matlaang kumano intuloy mo tinagiskwela. Iti kasta at damat diploma ang naawat mo, akas kadagiti kakabsat mo. Angem anyangay nga rod, talaga akas tatibiyag. Dagiti anak mo latan ti pagadalem, tapno isuda ti mangituloy iti saan mo analpas nga iskwelam. Alakas tan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.